ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Father Stan Swami Reunion Kabalang Catholic Balapau Bha Ha India Bajuya Kun Nagabanta Kahok Jongki Riulum Batki Adivasi Kamtam Manpenyo Yakahok Jongki Habayadei Bat Kajaka Puta Ula Kladno Nakanika Perthai Menta Kasngi Kasantarik Unaitung Arhajar Arpway Hakapor Shibaje Shiteng No Paisngi Father Stan Ubadei Nakajingaslok Jesuit Ula Syak Sumar Ha Holy Family Hospital Mumbai Lakoto Katnipor Bat ya kajingklatno uni Reunion Bala Prapusau Snem Karta Lapan Bena Dau Dr. D. Zuza Jongka Holy Family Hospital Kumban Penken Mau Father Stan Swami Ula Syak Kem Ha ka National Investigation Agency Bat Laset Yau Ha Taloja Central Jail Halor kajingkeno Jongka Sorkar Ba Udon Banta Ha kajingjia Bhima Koregan Hakaba Ladon kajingya ya Snam Ha ukla lengkot Arhajar Khat Pra Lapan ngat yau hapok ki kendon kaan Unlawful Activities Prevention Act Lakem yo Father Stan Swami Haka kendai terik risau Arhajar Arpo Daga NIA Bat kani ka jingkem ya uni Reunion Ubaju yakun nak benda kahok Jongki basya lebeng Kamtam Haka jela Jharkhand Laru ban penkan mau bahau snem baladap Kaladon kejingya lompat pa Hanong ba Shillong bat Juwai ban penrem ya kani kejingle ke Sorkar India kabalakem klem nongrem ya Father Stan bat dawa ban pelaj no yu namar kani kejingkem yu kadai tangkabut ban khanglat yu ban yakon nakabanta ki riulum bat ki adivasi ki bajumat jing kamtam jingsha yu right ki hok jungki ha ki bru ki ba don bor